Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек кабар каналынын көрүүчүлөрү. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Биз базардан кийинки мына ушул жолдун жээгинде кайра чогулган унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Бул деген кечки базар деп коет. Базардан кийинки көрүнүш. Срочно сатам, акча керек, алмашамын деген унаалар ушул жерде. Мына ушул жолдун оң жагында, сол жагында да унаалар бар. Азыр ошолорду ары бери өтүп тартабыз. Бүгүн 24 октябрь 2021 жыл. Каналга жазылып, лайк басып, чогуу базар баасын көрүп туруңуздар. Honda Civic жашыл түстөгү автоунаасынан баштайын. Ушул жолдун жээгинде турат. 98-жылкы 1.4 автомат. Азыр соодап жүрүп жаткан учур экен. Кардалар келип, машинаны оталдырайын деп аткан учуру. 200 000 сом, номери 706 24 24 85 деген номерде. Өткүдейн эми. Артын көрөлү. Азыр ичинде аялы бар экен, тартпай эле коеюн. Артын көрөлү. Андан кийинки Honda Accord автоунаасы. Тоскоолдук жаратпай эле коеюн, кардалар менен сүйлөшүп аттыр. Бул жерде Honda Accord 2001 жылкы 2 объем автомат. $4300 номери бар, чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Honda Avancer автоунаасы жылы 2000, объем 2.3, $3500. Номери 707 55 12 20. Сомго эсептегенде канча болот беки болушу? 380 000 сом дейт. 380 000 сом. Бул жакта Solaris Россиядан транзит номерде келиптир. Түс ак түстө. Жакшы болду. Азыр эси дагы бакта бар экен. Коробкасы механика, 5 ступка. Bir salon көрүп коелу. Жооп коюңузбу? Bir salon көрүп коелу. Транзит номерде Россиядан келген. Жылы 2011 1.4 механика 400 000 сом дейт. Азыр номерин айтабыз. Бола турган канча болот? 370 000 сом дейт. Ушул номерге чаласыздар. Россиядан келген. 124 поддержка экен. 88-жылкы 2.3 механика срочно 140 000 сом. Бат-баттан тартып өтүп кетейин. Бола турган баасы канча болот? 110. Бола турган баасы 110 000 сом. 10 000 сом дейт. Бул жакта Mazda Promesa автоунаасы 2002 жылкы 1.8 газ бензин $3200. Номери 505 2807 88. Азыр ушул эле Mazda Promesa'нын оң рулду японец Россиядан келген тартайын, кызыл түстө. 2001 жылкы 1.8 автомат 250 000 сом. Номери 705 78 73 86. Мен бул чыгарышта болушунча арзан чыккан унааларды тартканга аракет кылайын. Сиздер күн коюп көрүп туруңуздар. Nissan March менен Fit'ти көрсөтөбүз. Экөө тең Россиядан келген. Жылы 2000, 1.3 коробка автомат, баасы $2000 дейт. Номерлери ушул, үстүндө багажниги бар. Ошондо сомго эсептегенде канча болуп калат экен? 170 000 сом дейт. 170 000 сом. Анын жанында дагы бир Fit күмүш түстө. Аздар тартып турабыз. Жылы 2002, 1.3 200 000 сом дейт. Коробка вариатор $3800. 706 08 15 02. Жон неме акыркы номер кандай? 82. Мына 80 экен. 82 08 15 82 деген номер. Сомго эсептегенде канча болот дедиңиз? 300 000 болот. 300 000 сом болот дейт. Мына ушул Fit. Тугандар, бул жерде Porter дагы бар экен. Porter 1 99 жылкы 2.5 механика. Пробег 350 000 км жүргөн. 420 000 сом дейт. Эми башка Porter'lerге салыштырмалуу баасы бир аз арзаныраак коюлуп турат. Ошондой болсо дагы азыр бола турган баасын сурайбыз. Канча болот? 400 болот. 400 болушу. 400 000 сом дейт. Мына ушул жерде ылайдан өтүш кыйын болуп атат. 400 000 сом.
Сөзді қошпайлы. Жолдың жегінде Golf 4 автонасы сатылуда. Дөңгелектері қыштан өлімі чалтырған протекторды тұрады. Қышқы, мына шундай. Жылы 99, 1.6 коробкасы автомат, срочно дейді. 270 000 сом. Азы бір есіне сұрайлы. Срочно бұл отырған басы қанша? Бұл отырған басы Сүйлешөз. 260. Сүйлешөз дейді. Мына шу салонына қошат атып келейінші, қысқа мөлетті ішінде. 1.6 объем, Golf 4. Бияқта дағы бір Vitz автонасы 2003 жылқы $3600, 1.3. Соңғы есептегенде қанша болады бәкі? Соңғы есептегенде болыша. Есепте шырық бұл? Есептейм. Есептейлі. Так. Қанша бұл долларға айтсаңыз? 3-1 бола, 3-4 бұл? 3-4-ті. Долларға $3300. Есептейсіз бе яқтан? Есептеліңіз бе? Так. 84. Қанша бұл? 84. 8 болды, 8 болды, 84, 8, 279, 280 мың кәдім, да? 280 мың соңға болады дайды. Бұл жақта дағы бір Suzuki вагон автонасы японец оңырылды. 2004 жылқы 147 000 км жүрген коробка автомат 1.3. $3500 номерін жазып сөйлеш көріңіздер. Бұл дағы жақшы автона, артында 4 дөңгелегі запасқа салып қойып тұр. Бұяқта Nissan Sefiro автонасы түс ақ түсті. 99 жылқы, объем 2, 250 000 сом дейді. Қанша болшы? 240. 240 000 сом дейді. Салон көрелі. Жоқ, мен Бұл отырғаны шында 240 болады. 240 000 сом дейді. Бұл жерде достар 124 3.2 объемда жақша балда Mercedes 95 жылқы 3.2 автомат $4700. 4 дөңгелегі, 4 қиғышқы дөңгелегі қоша беріледіген. Салон ач көрелі. Коробка автомат. 195 000 км жүрген, үстінде люк бар, күзов жақшы. Көріп тұрған зарда күзов жақшы кен. Бұяқта Nexia 2, 2010 жылқы, 1.5 простой мотор, 170 000 сом дейді. Салон көріп қойлы, коробка механика. Обалы жақшы. Бұл жерде малолитражка автонасы, Nixon Pixel автонасы. Дөңгелектері жайқы. Жыл 2009, объем 1, механика 360 000 сом дейді. 360 000 сом. Дағы бір 1.6 объемда Golf 4. Коробка механика. Бұл 1.8 екен. Моно. Жыл 265 000 сом. 265 000 сом. Кейінгі ұнауыз Golf 3. 96 жылқы, объем 2, коробкасы механика 140 000 сом. Номері 704, 14, 43, 85. Состояниясы жақшы, көк түсті. Ейс азыр ішінде ес алып тұр. Тосқол қылбайлы қойлы, бұяқта Matiz 3, ақ түсті. 123 000 км жүрген, 2009-08. Газ бар екен. $3600 астындағы номерге çalасыздар. Бірінші хозяин екен. Коробка механика. Салон. Мен тартып қойсыз ба? Басы соңғы есептегенде қанша болады? 275 000. 275 000. Окончательный басы 275 000 сом дейді. Газдың точкасы мына жерде екен, артыңғы бамперді. Бұл жерде Mazda Demio. Бұндағы газ бар екен. Газ бензин 2003 1.3 автомат $4000. Салоны абалы жақшы, кузов таза, сызылған, ұрылған жерлері жоқ.
Бияқта болса мына Мерседестің бағасы жазылмаптыр. Андан кейінки Mitsubishi Charisma автонасы жақша балда. Коробкасы автомат. Бұл сатылмайды екен, қағазы жоқ. Бұл жерде Россиядан келген, Россияның номерінде Honda Fit 2001 350 мың сом. Номері бар, çalıp сүйлөшсөңүздөр болот. Жақша балда. Бұл жерде дагы бір Nexia Россиядан келип тур. Nexia 1 97-жылкы 120 мың сом дейт. 97 болсын 1.5 болот да жонда? 1.5. Ошондо байка боло турган айтсаңыз 100 Берем. 100-кө берем дейт. Россиядан келген. Кийинки бияктагы мошу оң жолду унаны көрсөтөйүнчү. Машина 170 мың километр жүрген. 98-жылкы 1.3 коробкасы автомат 220 мың сом дейт. 220 мың сом. Кейінгі бұл жерде дағы бір Nexia бар екен. Сізге бака Nexia 1 жылы 97 екен. 1.5 109 мың сом дейт. Байланыш номері бар. Қаншаға бересіз бака? Сүйлөшөбүз дейт. Бағасыны сүйлөшөбүз дейт. Ошондой көрүнүштө. Бул жакта дагы бир 124 Mercedes 91-жылкы объем 2. YouTube'дан Бишкекке бар. Бишкекке бар YouTube каналы. Бағасы 200 мың сом дейт. Байланыш номери. Андан кейін бул жерде дагы бир Mercedes 124 чыкты. Бундагы кошо тартып коюн. 87-жылкы 2.3 механика 140 мың сом дейт. Ассалаумалейкум, ага кандайсыз? Жакшысызбы? Дәсалықтар, базарға чыктыңыз. Бұның не жұмыш бар, не кылчу керек? Буга кичине ремонт бар дедим, мына мотор жактан. Ошол эле. Кичине ремонт бар, а? Трассага айдап чыкса азыр жакшы эле. Кете берет, о полный раз кете берет. Боло турган айтпайсызбы? Реальный клиент. Реальный клиент болса, болушу 115ке берем. 115ке берип саласыз. Реальный клиент болса. Реальный клиент болса. Болса. Негизи мындай мотор коробкасы жакшы эле бар, жумуштун. Мотор жакшы. Ток кичине оборот азыраак болду. Битте мастерскойго көрсөтүш керек да. Кичине оборотун көбөйтүп. Ошол айдап жүрөм, мына айдап. Өзүңүз айдап эле жүргөн машина. Сизге буюрса клиенттер чалат. Мен номериңизди азыр дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Мына ушул номерге чаласыздар. 702 49 43 09. Жазып жазып эле түштү. Мастерге көрсөтүш керек, бир аз оборотты кошпой керек дейт. 110 мың сомго берип салам дейт. Ушун жанындагы Mercedes бул дагы турат. Дөңгөлөктөр кышкы, азыр көрсөттүм эле. 170ке бересиз. Мына ушул номерге чалып коюңуздар. Тугандар, биз бул чыгарышты жыйынтыктайбыз. Видеолор жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар.